v teh dneh neznosna vročina. Teče nam dol tukaj, vse posod. Ampak to neznosno vročino se da dobro izkoristiti. Vsi jo imamo radi, obožujemo jo. Ampak treba jo je jesti na žlico. Jaz pa jo bom probal piti. Ampak najprej jo moramo fajn zagreti. Evo, čokolada je na soncu, zdaj pa počakamo pol urce, 1 urco, pa gremo probat slamco. Evo, pol ure je minilo, zdaj grem prevideti, kako je s tole čokolado, če se je dovolj stopila. Ja, mislim, da bo. Malo jo še dam na sonce, pol pa probam. Evo, zdaj pa preverim, slamico že imam. O, leto, čista čokolada. Pa grem kar probat, evo. Tole je pa božansko, je res. O, res, noro. To pa je. Ma, ko bom slamco. Antena Štajerska.